na pedian sobai pi ki perlok ki besar ban pai yak ke video ha ke channel Kumno Thomas Muller wong Lionel Messi hadin ba ke PSG kala sharemno tang ka round 16 haka UEFA Champions League hadin ba ke PSG kala sharemno akmat ka Baryern Munich dal lailanot kol haka agriket tang ka round 16 jong ka UEFA Champions League menta ka samoy haba pai sha ka ne ka jingale kai hapdeng ka PSG Persha ya ka Baryern Munich haka round 16 jong ka UEFA Champions League menta ka samoy ka PSG haka first leg kala sharem halaying hakmat ka Baryern Munich da shikol lanot haba pai haka second leg ka PSG session kala sharem biang haka Baryern Munich habar nalaying da ar lanot kol kumta ka jingya inti jong ka PSG menta ka samoy haka UEFA Champions League kala kut tang haka round 16 hadin kane ka jing sharem jong ka PSG haka UEFA Champions League menta ka samoy Thomas Muller ulapa Messi Lionel Messi da ka wong ka jingale kai Persha Lionel Messi kalong ka basup yangi ban boy shakaway pat ka level shushu Thomas Muller long haka club level uksoldo udai ba e bhayangi haka por bodang ni kai naka club Real Madrid handre ka no kraw nga burom Lionel Messi hadin ka jing simenta bha jamu haka FIFA World Cup kabala long haka ta Thomas Muller la betengru da ka wong boy Lionel Messi udai urang ele kai batbit badan sap handre ka long ka ba EU ban ele kai na club PSG ban poi shakathong haka UEFA Champions League Thomas Muller ulapun kuru da ka buong nila plan na kam taban khanglat Lionel Messi ban like na ka jing sha perung bol hoi ngaru ngamla ban len ya kata ngala trestom na kam taban khanglat Lionel Messi handre Lionel Messi umla ban thau perthai namar kirang ele kai pedeng jongka club PSG kimlong kibatibit kumtaul Lionel Messi long basnubok ban ele kai na club PSG namar ka club PSG kadai ka way ka club kabom don ya ka bok barka noksip ban ele kai haka UEFA Champions League penkut Thomas Muller te parlok tangkini kikubor ngangai ba phila sotu ngin sai kandu haka way pat ka video kublai shibun